Dhansari constituency habjana hawar habiding nar rongarara phan padu sojo. Purthimia kemang 2.0 pen socheng dhenta arara phan longle pata ke joy pen kiron pong. Karbi Cultural Society KCS Kangdangame Kangni. Kardom. Hello everyone. Karbi Anglong Autonomous Council invites you to a grand celebration of its identity, the Ginger Festival 2026. Discover the journey of a world-renowned ginger from farm to market. Enjoy cultural performances, food stalls, farmer-entrepreneur interactions, workshops, and a vibrant display of our tribal heritage. Be a part of this celebration of our farmers, our culture, and our land. Karbi Anglong is blessed with rich culture, natural beauty, and one of the finest varieties of ginger in the world. To honor this gift and to empower our hard-working farmers, we proudly bring to you the Karbi Anglong Ginger Festival to be held on 8th and 9th January 2026. This festival is not just an event, it is a platform for farmers to showcase their produce, a platform for entrepreneurs to explore opportunities, a platform for visitors to experience our unique flavors, culture, and traditions. From exhibitions to cultural nights, from food courts to live demonstration, the two-day celebration will bring together talent, tradition, and tourism. So come join us, bring your families and friends, and let's celebrate the pride of Karbi Anglong together. We welcome you all to the Ginger Festival 2026. Kardom. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjupunik tha. Bir thea long munit nangke chan la pen habit he hui nangki vir bo majok marara piatum ta ke do ke tha thai nangka vi la pen jasimet ke cho hormu nangka dure bom ajok non ke munit ke do anglung si habit piatum ta nang pati bom bom lo. La so jok ahut pen ke munit pen habit pi mate ingnar bongkrui la pen kaphiri mimi kachetong nang ta dolo. La son si non malom Dhansari constituency angkang habjan hawaralong habit ingnar ahur raratum maphan padu so jolo pusi hadagaratum birta nang pali habjana hawar Chandra Singh rongpi langlok so berong lapen bimingti arong arai malom ajonar luta ingnar ki honklong ajo rongarat atum ki do ke tha ka phiria son dokoklo hidi soksang chirim eta phinon ke ki cho thai ka videra jo rongalu malom si lahai habiring naratum pradamlo Ronga soratum birta nang ke pali atengke hemrit ke phalang no penchenglo katiki rabar biri anta phalang no laplo lasi forest soratum prabjin pen lahaing narahur arplung si ronga sor akisum pajok nang jipusi kachuningri padopon News report KarbiAnglongLIVE. Socheng Dinda constituency ke parlo Balijuri High School Pathua Klamalong KarbiAnglong Thomas Council Land Revenue Department a hinpen a ke joy pen longle pata ke rona jaime ke dengpon labang so jaime ke dengpon along localiem kachi rong pipi a hinpen si me jalin ponlo labang so me along KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Kiram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang MLA Bida Singh Ingleng EM Riti Singh He, EM Richard Toby, EM Lun Singh Teron, lapen KarbiAnglong Thomas Council Land Revenue Secretary CM Taro lapen pinangan KarbiAnglong Thomas Council along Board Chairman atum sitami chitong dunanti. Lason si pini labang soja mek lakyada por phai keba por malom pen ason alam mailong chithan ponsi rarat maphan jumisen alam than ponlo. Lapen KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Kiram Rong hangari dengpen ingpu ponsi puthot purthimi ake manga jamek along pen kiduk kelak arar phan ake joy pen longle pata ron pon pen mission pen rat PMIP pachun pondo
tel utimia kemat 1.0 bang 1 lakh ronelok lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong BJP bang depya Anglong sotu banan lakh thora chok sikera isi abang tuang ke tumong le portap yet pen api betum lam pechoy hot penan damlo public pen interaction program plus hot munitum na chuning video na bangke long le porta ke long le thai du na lasi uthimia ke mang 1.0 pen nitum lakesi MP election de pen api nitum people lo la pen ko public interaction program la pen ke joining program along tina consent sigedam hotame munitum long le porta ke long le na chuning video na bang dopik lasi konil tum chingwai tu si MP ke hai tum chingwai pen si Karbi Anglong Autonomous Council pen EC resolution and pen si puthimia ke mang 2.0 nak nil tum lak si ron ponang pu bang bom pen along tina consent si ron bom pen pinidat so chenghenda consent si along tame bang surihini ra bang pharoi si tum phan long le pota ke joy ke bang ke dam tame council pen si ponlo la pen ke long le pota tame council pen sa ke joy ron ponlo la pen ang parta ki choke jun tame Karbi Anglong Autonomous Council pen si ponlo India kangalong hoga state ta belang ake joy pen long le pota ke ron la pen ke ake joy pen ke dam ke bang amar sai ke pi la pen ke choki jun ki pi pen ke India no hoga state long ta belang ke choki jun la pen ke dam ke bang la pen ke ake joy ta ke ron la sowar sai ke Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong ahin pen si ke bang News report KarbiAnglongLIVE. Lamet lamchung jutang jubat ki pachan jia phan lapen Karbi jutang song ki claim ke dam ki messenger phan pura Karbi Cultural Society mate KCS kangdang me mate joint extended meeting kohora kajirong hangpi Memorial Park mate mir birialong kapiman po Lason si arkoi chiklo niphai ke thom arni ada por phai kresia por pen kohora kajirong hangpi mir birialong Karbi Cultural Society KCS joint extended meeting mate kangdang ame RD doklong pen ingni ponlo KCS tripia me phu humsing be pen me chari ponsi kajirong hangpia phan chikimo ponlo la pen KCS klembari mate kalita tuma phantame chikimo pon Lason si amri chinthong hamren dongkamukam rongkhang jengkha wothar langsu jirkindeng dipu manja dipu golf college singhason langpher phuloni havar kehat denarong Tikelangjun, Langhin, Langlokso Donsuri Chingri, Borjan Nihang Donsuri, Arnam Langpi, Nilip Dwarbogri, Socheng Dhenta, Nagaon, Hojai, Umrangso, Murigaon, Kamrup, Biswanath, Meghalaya, Angjok, Haspati Pen, Chenglo, Kadukawe, Thongkebrapli, Havarami Chetongsi, Kangdangamai, Along, RDP Dun. Lason si non ki rangji thang chiklo ni phai krep phopen kreser kep ani an ingdeng phokebre hini Karbi Youth Festival surihini ra ingkora throk kitalon ponchia hut jutang aklamate hithi kula talong hor ke air jorong le lapen ronga je ke lang kidun arar tuma phan gari motor nam ennong de lapen an parta ingdeng phokebra hini Karbi Youth Festival surihini ra ingkora throk kitalon ponahut hawarame pen kachipatti ponje puthak lapen kapre ardi doklong alam thi chingki che than ponno Mealong KCS Bidisar Chandra Singh Kro Tripi Meipu Humsing Be Chunbang Sunil Tongbi Lunsipo Chandrakanta Tirang Penchenglo KCS Tripi Amela Pen Havara Mealong Meipu Chunbang Lapen Pinang An Manpeng Kedua Bangpu Bangpia Tumchi Tongdunsi Ardi Doklong Pen Joint Extended Meeting Mate Kangdang Me Paman Pondo News report KarbiAnglongLIVE. Kidamtang niphai hiniarni upper dehori menhan se pathua klamalong dangni lapen dang truck amotor ke do tuma phan an ningkana jonstami thangnat kisung ke boy ke phu pon pide jia phan lapen ke jok ponjia phansi bangso centenary jubilee mate ningkan pharoi si ke chok amen pen arnam ke chardom pi seroi jaime ke dengpo
Bangso cha megalong me kachipahem phupon Relipson Signar Assistant Pastor Dehuri number C Baptist Church alang lihin pensi me chipahem phupon lo. Bangso Jubilee Committee atum Chairman Subcommittee doan na pen Jubilee of Harman Financial Subcommittee doan na tum stame chingki chingwai pon. Bangso melong aluhiaman pen pinangan pastor na pen dikon atum mondulialong klem kedam rapet ke thekiding doan pusitame chitongdun. La pen arna malam kitha na pen gari motor hirjumi ke hang pi ponake NKBA Evangelical Kiji Mon Ingti pensi hirjumi hang pon. Anparta Jasimet Bangso cha meke deng ponake nonang keleji thang chikloni 5 pho trok la pen trok siani ni thoma pharman Dehuri number C Baptist Church ningkan pharo ke chok mate Centenary Jubilee 100 years ke pleng munduli ke ajai me kitalon ponja phan pusi Assistant Pastor Relipson Signar mate Chairman pen pachini pon Dehuri number 1 Baptist Mondoli pen Bangso Hemkonglong la pen ke dangni akong telong he anam karba masai ke den kon la ke biningan ke ni tem ni kan ni thom ki chok lo atheke gari mot punon ba acha to son punon se tameli tum ke arnam ben su ke long akhi aposi ke long ano son ben dame arnam aphan anong pi the nangi athe hastro long pulo salam the along pulo nangki ben le jiwa nong pi the not ba so teng ben sini tum pini ke long ano son ben same arnam aphan ke roji lo ben arnam nong pi the ye ba sini to ba so sai dame deng kon lo. News report KarbiAnglongLIVE. Lakhain kora pho Nilip constituency ke parlo Koilamati ahavar pen ka hello kilometer trainer cap so se upper day groom Lokhiram rongphar arong along ne jaidi polun cher kimi Jameson rongphar pen kitok Chandan Chaliha pen kicheng siaphong Karbialun cher kilun pen ar koe chiklo ni phai hniar ni ingpu pontang lo Lunsipo Chandan Chaliha alangli inut Assam Borpathara sor methang Assami salun jerta kadokave jir kep sose lun ponsi all Assam chethang club anpinno Lunsipo Chandan Chaliha alangli methang Assami salun jer kilun pen anparta Karbilun jerta all KarbiAnglong na pen ni hang ni repalong anta kachethang jiaphan ning hang pik pojoini nongnam kachethang klong inut lun jer la pen tomu kitok chotkali lunta kiluna bangphu upper day groom Lokhiram rongphar rongnikar Jameson rongphar ni jaidi polun tokpisi lasolun kilun abangphu mate Assamese alunsipo Chandan Chaliha alang likecheng siaphong Karbialun jer ni jaidi alunjer ingpu ponsi rarthengno one pisi keongdung arartum alun kijume karjudunatum anningarong chipidunun tilo Lasolun chair arkoe chikloni 5 pli bhomkruani hunmilan sini production YouTube channel along langpon longpo Lasolun chair prabjin pen video album kimi kangpu ponthujia phan upper day groom Lokhiram rongphar arong malom inglong na pen langroi langjeng langmi pik lasi mone jaidia lunjer video album shooting jisita adimakrong nahokle dam sita shooting adim dor plubdo nasi Karbialun alam an sose methang adet ahavar penchenglok pirthia dangalong anta kachi thang jephan kaching hon ke thekeri manping ke do ke thekidinga bangphu bangphia tum amta nang cherap dun thapusi phirang ke thengno upper day groom Lokhiram rongphar arong arara tum chuningri padopon বাৰবাৰে কাৰ্বি গীতটা কৰিছোঁ আৰু গীতটো লিখি দিছে মোৰ বন্ধু জেমছন ৰংফৰ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ কাৰ্বি গীত কৰিছোঁ আৰু গীতটো কেনেকুৱা পায় মতামত দিব সকলোৱে ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব আৰু অহা 4 তাৰিখত মুকলি কৰি দিব গীতটো আপোনাৰ নাম ক'ব নেকি মোৰ নামটো চন্দন চলিহা আপুনি ঘৰটো ক'ত আছে মোৰ ঘৰ বৰপথাৰ আছে ন বৰ্তমান ইয়াতে থাকে আপুনি অসমীয়া গানটো কেইটামান গাইছিলে আপুনি মোৰ গান অসমীয়া গীত প্ৰায় এতিয়ালৈকে 8টা এলবাম মুক্তি হৈছে আৰু এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনাৰ লখিমপুৰত শ্বুটিং হৈছে আৰু আন এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ গুৱাহাটী কামদেৱ মন্দিৰৰ কাষত এটি ভিডিঅ' শ্বুটিং হৈছিলে আৰু গীতকেইটা এটি গীত মোৰ ডিব্ৰুগড়ত বাণীবদ্ধ হৈছে আনটো গীত আপোনাৰ গুৱাহাটীত শব্দ ষ্টুডিঅ'ত বাণীবদ্ধ হৈছে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই কাৰ্বি গীত প্ৰথম আছিলে ন প্ৰথমবাৰ এইটো গানটো লিখাটো কোন আছিলে
গানটো লিখা হৈছে জেমছন ৰংফাৰ আৰু গানটো কণ্ঠদান মই কৰিছোঁ আৰু ষ্টুডিঅ' আপোনাৰ বিহাৰী ষ্টুডিঅ' দিশত আৰু চেনেল সন্মিলন চেনেল নে সন্মিলন প্ৰডাকশ্যন সন্মিলন চিনি প্ৰডাকশ্যন অহা দেওবাৰ দিনাখন এইটো মুকলি হ'ব ন Kuilamati men Samson iti KarbiAnglongLIVE. Pinya birta kalaponsi kang ton poniklo karno.